Genetski modifikovana hrana. 3 magične reči koje ili bacaju ljude u paranoju ili ih teraju da slegnu ramenima i zagrizu sočan paradajz koji se ne raspada posle 3 dana na tezgi. Da li je genetski modifikovana hrana zapravo neka ilegalna mutacija iz naučno-fantastičnih filmova ili samo produžetak onoga što ljudi rade hiljadama godina? Pre 200.000 godina naši preci su lovili, sakupljali, pazili da ne preopterete prirodu. Ako bi previše stanjili jednu grupu životinja, sutra nema ručka. Zamislite, nema ulova, nema večere. Zato su se, kako bi resursi počeli da se iscrpljuju, polovina grupe bi se selila u potrazi za boljim uslovima, a druga polovina bi ostala i eto nas. Širom planete, kao pravi avanturisti. Zamislite, kada je okean bio zaleđen, hvala Milutinu Milankoviću na teoriji o klimatskim ciklusima, naši preci su prešli na američki kontinent kada je bio zaleđen pre 12.000 godina. Tada je nastala prva poljoprivreda, a ljudi su počeli da ukrštaju biljke. Baš kao što danas modifikuju gene. Pre 10.000 godina ne znate ni da je GMO postojao. Samo što su umesto laboratorije imali ruke i intuiciju. To je izgledalo ovako u principu. Ova biljka daje bolji prinos i otpornija je na vreme. Ukrštajte odmah ili nećemo preživjeti zimu. Svi često misle, nekada je bilo prirodno, savršeno i bez mutacija, ali realnost je drugačija. Jedna godina dala hranu u izobilju, druga oskudna, a treća prava gladna avantura. Naši preci su morali da pronađu način da stabilizuju prinose, pa su počeli selektivno da biraju najbolje biljke. Naravno, nisu imali moderne laboratorije. Samo su mešali, ukrštali i nadali se najboljem. Naprimer, kako je Giovanni Stanči u 17. veku naslikao lubenicu? Ovo je lubenica. Da li vam se čini primamljivo? Verovatno ne. Ovo ne bi ni zalutali pas zagrizao danas. A kupus? Kupus danas ne bi niko prepoznao u prirodi. Gotovo sve što imamo danas na tezgama je jednostavno. Genetski modifikovana hrana koja je pravljena hiljadama godina. Današnje jabuke, sočne, slatke, nekada su bile male, kisele, tvrde kao kamen. Ljudi su polako, ali sigurno pravili evoluciju hrane kako bismo mi danas mogli da se opustimo i uživamo u savršenom zalogaju. Danas, genetski modifikovana hrana nije samo pitanje prinosa, već i ekonomije i ekologije. Velike kompanije sada genetski modifikuju biljke tako da budu otpornije na sušu, insekte i bolesti. Ali iskreno, može značiti manje pesticida i zdravlje zemljišta. Ali, evo i ali. Neke firme patentiraju seme, što znači da farmeri svake sezone moraju kupovati novo seme. To izaziva burne rasprave i postavlja etička pitanja o pravima onih koji prave hranu za nas. Sa ekološke strane, genetski modifikovana hrana može pomoći da se sačuvaju prirodni resursi, smanji upotreba hemikalija i održi biodiverzitet, pod uslovom da se koristi odgovorno. Nalazi se tačka na kojoj nauka, ekonomija i priroda moraju da se slože, kako bi se postigao balans. Sad, pogledajmo u budućnost. Budućnost GMO. Naučnici rade na tome da hrana postane ne samo obilna, već i nutritivno bogatija. Zamislite pirinač obogaćen vitaminom A ili pšenicu koja neće izazvati alergije. Sve to deluje kao pravo čudo tehnologije, ali to nije sve. Eksperimentišu se i sa laboratorijskim uzgojem mesom. Da li ste zamislili svet u kome je savršena pljeskavica dostupna, a ekološki otisak minimalan? Možda nas očekuje era u kojoj ćemo jesti hranu koja je dizajnirana da bude ukusna, zdrava i ekološki održiva. Naprimjer, današnja populacija od 8 milijardi ljudi. Ne možemo imati svi meso. Prosto je nemoguće i nije održivo. Kada bi se sve životinje danas iskoristili za meso koje imamo na planeti, posle godinu dana ne bi imali više ni životinje ni meso. Ikada. Naravno, sve ovo otvara mnoga pitanja. Kako će izgledati naš svet kada postignemo savršenu sinergiju između nauke i prirode? Hoćemo li zaista doći do dana kada ćemo jesti paradajz koji raste na drvetu? Ili će naša tehnologija nas iznenaditi nečim sasvim novim? Samo vreme će pokazati. Dakle, da li je GMO đavo ili spasitelj? Odgovor je komplikovan. GMO je alat koji koristimo već hiljadama godina. Alat koji nam je omogući da preživimo i razvijamo se. Naravno, ima zloupotreba i preterivanja. Ali osnova je rešenje za globalne izazove u hrani. Ne možemo očekivati da svi jedemo samo prirodno, kada priroda nije dizajnirana da bude naš supermarket. Kroz istoriju smo neprestano prilagođavali hranu našim potrebama, a budućnost obećava još veće inovacije.
Svi mi, od farmera do naučnika, delimo istu misiju – obezbediti hranu koja je ukusna, zdrava i dostupna svima nama. Zato sljedeći put kada zagrizete sočnu jabuku ili bananu bez semenki, setite se, iza svakog zaloga stoji vek inovacija i prilagođavanja. U suštini, GMO nije bauk, već evolucija naše ishrane. Hoće li se stvari menjati? Sigurno. Hoće li jednog dana jesti paradajz koji raste na drvetu? Možda. Ali jedno je sigurno. Hrana će se uvek prilagođavati nama, a ne mi njoj.